أما بعد أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين ورغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين. Transmeton Gjabir ibn Semura radiallahu anhu se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam unë gjithë në mimber dhe tha Amin, Amin, Amin. Kur zbrit u pyet për këtë dhe ai tha, më erdhi Gjibrili dhe tha, i poshtruar qoftë ai njeri që e arrin Ramazanin dhe nuk i falen mëkatet, thuaj Amin, dhe unë e thash Amin. Dhe poshtruar qoftë ai njeri që përmendesh ti tek ai e nuk dërgon salavatin mbi ty, thuaj Amin, dhe unë e thash Amin. Dhe i poshtruar qoftë ai njeri që i arrin prindërit e tij ose njërin prej tyre e nuk i falen mëkatet, thuaj Amin, dhe unë e thash Amin.